Kajing pule na kikam jong ki apostol. Ha kito kisngi uleng do orang ba ulatok kit ya ki apostol. Uong ngela bidong tenge ya phi bapim dei ban hikai shu ha kani ka kerteng. Pen ban pila pendap ya ka Jerusalem da kajing hikai jong phi. Bat phi temu ban teipop halor jongi ya ka snam jong uni ubreu. Te Petrus bat ki apostol kila jubab ngidei ban kongu ya ublei om ya ki breu. Ublei jong kikpa jongi ula penmi pat ya ujisu ya uba pila penyap da kapasden ya u ha kading. Ublei ula kentiu ya u syakamon jong u kum uno ya lam bat unong penim ban ailat ya kipma Israel ban kela kabamut bat ban yo ya kajing map ya kipop. Ngilong kisakhi ya kini ki ai bat kum joro umen sem bakhoit ya uba ublei ula ai hakito ki ba kongo ya u. Te kila bidong ya ki apostol bakim dai ban keren show lano ha ka kerteng ujisu. Bat kila pelaik no eki kumta kila mi nakmat ka dorbar. Kidaya kemen bala niau yaki ki babet bansya ja buram na ka benta kata ka kerteng. Kakten jong uturai. Kajeng pule na ke kitab jeng penpau. Nga Yohanes ngalapet bangalayo sngau na saudong kakhet bat kijin tau ba im bat kitemen kisan ya kasur jong bon ba aki angel ki bada ki hajar bat ki peu hajar na ki peu hajar ki baya perta da kasur kabajam ulong ubabit dor ukun lang brod balasya kenya ban yo pedang ya kabor bat kaspa ya kajing start bat kajing khlany ya kanam kaburam bat kajing yero nang ta ngalayo sngau ba ujin tau baro uba habneng bat halor ka kendeu uba syapo kendeu bat hapo dureu bat baro ki badon haki ki yeong hauta uba syong halor ka khet bada ukun lang brod kanlong kajing yero bat kanam kaburam bat kaborba junom la junom bat kisau jintau ba im kila jubab amen bat kitemen kisan kila dem ngon bat kila manem kaktin jong uturai. Kajing pule naga gospel kat kumu Yohanes. Ha kata kapor u Jesu ulapan pau biang yala de ha kisenran ha kadureu Tiberias. Bat ulapan pau yala de kumne. U Simon Petrus u Thomas ya ubalakot Didymus u Nathaniel u Banakana ha Galilea u Kikon u Sebedi bat sa arngut ki wei pat kisenran jong u kilaya don lang. U Simon Petrus ulaong haki ngan lek tong dok ha kila ong ha u ngiro ngin lek lang bat pi kumta kila ya lek bat kila keu hakaleng henrei ha kata kamit kimsem ngat ai hamar pakenjat syai u Jesu layang harut kadureu henrei kisenran kimsem itu badai u Jesu te u Jesu ulaong haki paralok pingat dok ha ai te kila jubab yu ulaong haki bread ya kajar syapang kamon jong kaling bat pingat kumta kila bread ya kajar syata bat kimsem la tan shu yaka namarba langat bon than kidokha uta usenran ya ubau Jesu ulaong hau Petrus udai utrai haba usimon Petrus uliot sneu badai utrai ula phong yala ka jain namar ula lau jain na ka benta ka jingterei bat ula rengko hapo henrei ki weipat kisenran kila wan hakaleng ki yatan ya kajar ka badap dagi dokha namar ba kimsem da jengai narengkeu tang kumba ars pa pro enda kila poi harengkeu kilio ya kading renga hangta bat ya kadokha
kabalas ang haka bat yaw kupu teu Jesu laong haki wanra kat to kat nei kidok ha bapidang syungat u Simon Petrus ula lek syakaling bat ula ring ya kajar sarangkeu sistai kidok ha he sispa san peulai teli baro bat wat laki bon kata kajar kamsyam lakat satya Jesu laong haki ale ya bam don mano na kisendran ubanot keli yeu me u kila tip badai utrai kumta u Jesu la lek bat u shem yeu kupu baru la ai haki nangta ula le kumjo ya gadok kha kata kadei kasin kabalai pau Jesu ula penpau yala de ha kisendran hadin bala penmi pat yeu na kibayap ka gospel jong utrai